Minista muviani wa Malelu kauntini ya Masaku Rita Ndunge niwaumya ukani muvyu kwa enenthi ala malikite Maleluni na kusiia waki wa Malelu. Rita jue kulia enenthi asumevete Maleluni ni kana kunenga makontrakta mwanya wa kutwaisya wia wo vate kulikililwa. Doto ila wanena vindani la watwaisya isiso ya kuosa mawoni kisioni cha Kalimakadhi chumbi kaunti ya Masaku. Daniel Mwangala na livoti. Minista muviani wa Malelu Masaku Rita Ndunge na ivindani ya kuosane mawoni kuma kuyenenthi yurwa waki wa lelu la umete makutano ABC kusila Kalimakadhi na kukwatanisyo ningi ila sikinanie ni walesekana muvioni wande na utwaisya waki wa Malelu isione sikivathuni va kauntini ya Masaku na kulia enenthi ala malikite Malelu mevetange ni kenda kunenga makontrakta uthei wa utwaisya wia. Nienda kwasya kana department ya roads, transport and public works nijimbitwe jiendesye grading, graveling na maraming ya Malelu kwa isio tofauti thini wa maward maitu. Nienda kwasya kumya onyo kwa andu ala mambitwe makite structures kana makaka nyako yivakuvi na Malelu kwa ndai yani na nenga na wito tutone kwimba tuikwatania na macontractors andu ala makite sindu isu pakuvi na Malelu maumye na kwa mituki kenda wise kwithia ni manenga ibinda yololo ala meutema Malelu macontractors maitu wise kwithia na community zina ibinda yumo ibindani yiya utemi wa Malelu wengi kabindani kunu wakule macontractor onamo mandiki andu ala maumete isioni ila meusovi Malelu nikienda kwatia moloto wa gavana wa kunenga muika mawia na kwa ilia ukwati wo ona makulia masovilelu ibinda ila mavathiniwe. Actually usuni wa wito wambe wa excellency the governor of Machakos kwenda contractors ala mekwimba Maiseuvw'A Malelua maikaumye labor, local labor kumanza excellency no kwenda athukumi ala mekwimba maitumika kwa Malelua kana kusovya Malelua moswe kuma isione isu Malelua sumekwimba Maiseuvw'A na thana andu makatangi nginya kithimani andu ma area su moswe mathukume imwana situ sioso ithukume maitu mose motwe mathukume nau ala me willing kuthukuma moswe mathukume na thani ba kinanie lelo usauba ukikwa grading na maraming siana situ sioswe na thani mara moswe o kisioni chuchu nitwisika ma contractors saa ingi manengwa mawia nimekusasya excellency wito wake ni nether contractor ni wanengwa wia kuyana na contract undu yaiti amine lelo su within that short time nitakulia ma contractors maike kusye matone kwa Malelu asu kulingana na contract undu yaite na kulingana na kwa ibinda enini ni muma enenthi mandueno ya Kalimakadhi ala kwa ibinda yasa mewetagana methito maithina undu wa lelu yu kwanangika kingi twitunga muviani kwitha ona ibinda yu ya tene yonthe tunetha na thina mwingi vyu nundu wa lelu ibinda muno tela twendete tila twina maundu ta mathiko muno imo matukwata makatuthinia nundu imagine mundu ni waitwe nesa na ndai acionthe na vaivika vandu yithi andatona ngalisu nditona uthinambe ni kwitha nundu wa lelu wi muthuku wina maliko ila kuwite lelu wina ndaka na mundu wa kwenda ilito uthikwa na ndai asiake na ndai ilito nengwa ndai kwa hiyo ni twambisia kuona maendeleo kisioni kitu ni mubea munene muno nundu ngali situ tunasiko cia agent lakini yungali situ tukakoma misie kila kingi mota ila situ twindajiona sio communication ya kukwito muno tukuwa ni mota na ningi mota situ no mithanya ile tukaripea yu na cia kuma oni mota situ tuyambia kumia mbesa mubuko ni tulipe nitwacia mubea muno. Daniel Mwangala, Mutungu TV, kuma va Kinani Mavuko kauntini ya Masaku.